Right, I'm saying one Ghana TV's name, Mediane Nana Kofi JC Kappa. Na and we studio has a higher brighty, so here Coca-Cola plus Fanta. There's a combination and what the ya better to come Accra. Unsa OTV who have both some phone some koso. Na ma maybe no no just he has been in the industry for a very long time. Yeah, and yeah, but you can come and Simbi Koso and Simbi SCC and I don't know how to put it, but I'm sure it's about the time in your discussion, no one say yes. This beautiful lady has a lot of talent to offer Ghanaians. Miniaba, happy birthday to you. Hey, thank you. Macho. Let me so nyante. Come di you Sulia. How there. Ma come na we so bobu Sulia na maiti. Ti Onyankopon hira na onto nkwanam. Na any height apeso koduru bia no. Onyame emfa nkoduru. And we pray say it will surely come to pass in Jesus' name. Amen. And also me aminu aketo guy will is birthday to me will na edi mo birthday. Become a man. Why? Joti here. Hey, so oh, happy birthday. Happy birthday, Kasia come on. Nyame no krani obo adwuma. Nyame hyiam no nyam Kasia. Nyame papa. Amen. Miniaba. Minim say na birthday. Okay, who offer that day, but then minima dey so birthday nsu ka say na wo ho fama no asa ye extraordinary. Strong ko. No kwasem, on say birthday ni ka ho. Eye normal. Sa na de biete. But birthday na sam na bright more. Wow. 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 Na wa wenim adom nyame enye ya ho den adom so dia na say adom no kwa na meni aba emre bia atwam o ka news no sa bo say o endia na ya na emehwam na e makono kakra no ne ade ye kase akosua ne hwan. Oh, okay. So there na wo kan say me kan news me de ba be wie no ye kase akosua Akosua yobi e wo ne kwasi ada. Yeah. And nipa bebre ne wo no kwasi ada. Nti dia na be differentiate. Akosua ne ehunu se we ya akosua. We akosua we. We na we ya akosua we. Nti na e Akosua Adai Mununkum. Yeah, papa bi. Se eno de wo boy ya na obi ehunu se asomesi e na wo kan ho asem do ye adwuma wa ha ana wo ye adwuma wa ha se no odi dwuma se no. Sure. E na wo kan ho asem nti Akosua Adai Mununkum my work system no mo for some years ache kakra chadi ache because me kra minimum kra roughly kakabumu abro be 10 years plus bebrebe because Mr. T me radio adwuma no radio mercury. Oh, okay. Na race course. Yeah, race course, yeah. Yeah, na napoku ono ne dia ti e wona Mr. T radio adwuma no in fact the obo a me training me wo radio mercury no na ye Abranya Ntabuatema. Oh, okay. Okay. Hey, any just oh yes. Abranya Ntabuatema na tete me wo radio mercury. So me wo for 2 years. And Adom for Adom FM. Also ka say Adom ka say ni Adom dia Adom no kwasem na Adom 14 menka. And omo be fa me ko Adom. Sabrina china me bi asi wo ho. Na o man FM aba. Yeah. Twi bebre na ko kai kofo bebre nti ena obi recommended me ma then programs manager Daddy Bosco. Yeah, Daddy Bosco Rastaman. Yeah, so I went there. Omoka say yenye voice training, so they will give you a script. They said they will read the news. Yeah, so me we ya no say congratulations, this is what we are looking for. Indeed. As you come back. Adai Mununkum nyasam ketua. Nyasam ketua. Nyame Mununkum. Nyame Mununkum. Papa bi. Nti baby obeko bia no. You just shine. Sure. Sanity. Nti membra na me pack me na manager say membra. Yeah, mama break. So I just came back to Kumasi, pack all my things and I made a Accra. Ko join Adom FM. That was 7 February 2007. 2007. Yeah. That's it. Almost ache. Nti me about 16 years. Oh, bro. Yeah. Nti me adwuma wa be as a newscaster. Okay. Me read the news, me read the announcements, me call out echo reporting and then adie. Nti me wa the year 2013. Me worry Kumasi. Yeah. Nti na asem we call
na masaya by weekends and cry Kumasi no abe your wifely duties and money adia yes because I say higher kwa as a offer bass but no abe your wifely duties sanity yeah na the pass you body no be firewood said you fan katekwane go so my late father, okay, may so rest in peace. I don't know catch him says my worry there, then I should locate. Yeah. Nimra back to Kumasi. I mean my husband and Metna has say. And I'm a transfer. In fact, it wasn't easy. Yeah. So when they transfer in Bemame because that time, you know, we say Juma de Obia ye Juma. But sometimes to me the baby share what you mean now would then extraordinary. Yeah. Funeral announcements, me funeral announcement, you will cry. Yeah. Although but you will cry. And see, sometimes now a bit between Cotton Radio waiting for maybe a funeral announcement, but no money more share. And you're more keke. Okay. So me bano, me free and do my bano na. Me say, oh, Akosua woko. Nka ye ba be ye o. Mama say announcement icon. Oh, okay. Sa breno na me and na wukwe adan na me see you e was meko. Losing me, it wasn't easy for them. Say because okay ne any adwuma kra. Ntina was somoti ase na omo ma me transfer and the Ben FM. Nti me ba any news na one adwuma na me ba ye. That was November 2013. News na me ye wonsha announcement na me ko Kofi Asante na morning show ne so you read the LPMC newspaper review any other. So me wo na ebeba say obra jumede ya no Monday to Friday. Mo think of one some more. Yes. Be a war problem. Troops are what you play na uchi. Oh na yachi. Nya say men money adia. Nti by na say Friday no ho beda ho because any pana no your Friday no ono so movie to another radio station. And anya one more day so more dey me be oni pana no e hoin antenna. Okay, na person metifli wa. Yeah. Because onanam so oni trip play no. Oh yes. She's my sister. Of course. She's my sister. A sister from another mother. But there's this peculiar thing about you. One on brofo so the pa twi na wote na brofo so asa ne namo takama no won sa ne ma no a Adai Mununkum ampa nyame me de komo bibia no me de aseda be nyame because onima in fact enye sure yeah obi abo degree obi abo ne masters obi abo ne deben but ono krepe baby awo na wo at onya nti everything you have to give thanks to God. Ayadum minia ayadum enye ya ho de ayadum ti na call you know orepa so na omu say I can do it because otufo say tutu mami we no sure ye ni adum TV for ne be ye no bibisa me kai pa so me ye interviews any ade timpani phone mu say the way Akosua ye interview no she can handle this program nti anti free na free ono na omo de me be share and nyame ncha de ye to me am make impact a lot and yes metia na make mpani phone no obi abetimi adi ho adanse say ya be ye bi nti me be ye baka Fridays okay nti mama efe ni wa na me na let me get this understanding just antenna call no now na uchi baas no ona ye program no ana ye den the room le be ye backup na ye backup emma mama okay ti we be share now ata empabua no okay be share na empabua okay ti me be ye Friday no te bia say mama tu kwan ya na bibia then say we ye backup then you co-host so if the main host is not there then so eno na maya dia babedru sam pempen so okay ye we pempen ye koye ni mu ye we ye koye ni mu no that's it okay na mami mi ngure hakakra nso wato aso before no as a newscaster
ya wano ne news no o ka wie pa na wie no me did Akosua Adai Mununkum. Wow. Na obeye was it a demotion or promotion? So what says here? Okay, make us say a promotion. Okay. Because na me nye sa program na obrane nko a. Na me say reading news. Oh, okay. Yeah. Okay. Ti na me ye ni me no nyina. Bia but a train no e be ye obrane nko a, but me hu ne say ya te me aba form. Where hu ne sa? Okay. Because e bi o wa na say bia your newscasters no bi no wa ye be frame me. Me ba be ye. Na me da so ye niema na me ye. Me da so call you can say morning show ni so koye LPM sini ade ni nti me hu ni say a demotion me hu ni say a promotion. Wow. Yeah. Baby nyame the wo free one na wo the work two. Yeah. So e bi kra no a na enye news ni so ena na obefa so arise bia na bibi foforo. But nyame the wo share news na say sebe ya wo benya Bibi apron foforo bi. Yes. Okay. Because because na my news and news in so ye interviews. Yeah. Live interviews and all that. Yeah. And any live interview crana before you be reading news no obe free minister be an interview, obe free we be an interview. And so we are what type near their news. Inti e man be boa me. Ti bia na nyame the news ne kura no e ma me sua ade because o de me ba be ye bibi foforo. Okay. Inti e be ma on say sa program no e interview. Yeah. Obi de ne problem aba. Nya so de ne problem ba ya wo carry ya no asori ko. When e was a wo bisa no questions. When pakro ni ya no. Inti e be boa me e ma me questions bisa no eko na ni mu. Obatu mu nchene. Papa. Inti no meka se nyame de me free o tete me free ho. Pa no wo baby a echire wo de me kwan kasa. Okay. The tell me feel say bia because I'm for per news no say the wa kan ampa so me akra na me follow no hu say wano ne asem na wo kan you know what you are talking about. Enti omo nso ana etie news no we don't know disappointed. They were disappointed. They were disappointed. But any say me me hu free news ni mo kra. Okay. Na me ne me nua be ma ba ko ye frɛ ne wuku. Me ne na reading news on say me free adom ba insura no. Insura no ye ne ankasa ye nye ye news. Yeah, mo pick it from adom. Ti say wo be ye wo be kasa kra no a e bia no ye report e kwa adom na or more play na say. Okay. Ye news ani ye wo ha say ni 4 p.m. and na ye only 5 men. You see? Chinesa hard cry the oh baby I want na no yeah. It gives you more busy time. Exposure. Okay. And 5 minutes. 5 minutes na here na woka obi ebetie me ade. So in fact eboa me. But na me reading news na akopim say adwuma no ebedo so afi na production adwuma na beka ho. Tina ma adwuma na do so. Nti obi ni ho dia your frame here, maybe I'm kind, but okay, over there, then I concentrate on the program hosting. Okay. Right, I was just kind I go so Edim competition bro. Hanso One Ghana TV, and I'm one of the most beautiful. Yeah, One Ghana. We have only one Ghana, yes. Yeah, don't know to go, but I'm penisi the son of Betty Eshibujum Nahona, and unti and Escafo Herbal Center. Yes, Escafo Herbal Center. Omunupom de bedras one is the Kruma donna baby and Escafo gentleman capsules. Buso ubia boss anymore so no swam flap also. So it's a gentleman capsules and a dintin timam for a yomodmo so me am none a utu a utu and we may vitality and a bearman so you do an address so dear that Jane Aton chain. They just 77 necessary questions now put you no more peerful over here gentleman capsules and never wow. A man de ansuma mini about here why searching sabe searching no kwan here e wo se wura himfi a bibia da ne kwam eno eye we se wo se sako na so hye ho na obodwuma sa eno eye antesi capsules fra na bro veg se mron mo mbada ne veg prekope tu ya baba wode a na so abaya akora foforo kama pa am na so yasena ye de gomo twitwi ebrewo wow eti na so uchi train no I mean uchi bus no whatever uchi koso kama but nansansi ya shada nte wonka papa eho no cre shada nte menka ede nasi obako Italiana
Where they Italy? Where Italy in Ghana? Okay. No Ghana here. Okay. Into kwame ko baby. Na hmmm abrabono ye boko ye nim. Okay. Nti say me former station enye dwuma bi. Oh, what to town nagum? Me free here. Sir. In Shire FM. No kwasem. What free Shire FM? For how long near? Ooh, when che me the resignation letter just last week Thursday. Last week, that's a new week crowd. What's on the bay? And Wednesday what's on a week. Oh, okay. How? Why? Said the Messiah cano. Say, ya Bob Brackway him. Many multimedia for a you match it. Yeah. A check ye. Intino, why win him abrabono? You say, what's a fakwa? Yeah, what's yeah. Sometimes you have to move from your comfort zone. Now we go face abrabono. Now face new challenge. New challenge. Okay. Bowa, you tonight your name uche. Enya shade, nkanya shade. But se wo hwe na niema baako mienu miensa bi emwa na twe wo sign kakra. Then you have to sit, think, then when would you obey? Omen treating me bad. Man can't show an ameboa. Okay. In your my jumache, not even a single day. Yeah, ebia me obi can be bonny be farm and one answer be bisa. You would domo and I'm a dear jay. Nti just a me pesa me ra area sinim na me be a juma on my own. Na me who said a city. Many obia and yasem. Me ko try me ko ya me die me kan sa Edi Akosua say me minimum so kakra enom ne ade be wo so ana so pensamati pensamati me pensam ntie seja wan madwuman ye yenom anie ba kra yi dwese dumase hu anani bajipa asa nanim wiewia wanim kakra so odanyame asiko no ho fepa na otumi awia wo kakra sa anum ya de mehwe esie no ma ye se kakra enya no ame pasmati because o hwe obi se mesia a obo Barcelona ya on comfort zone. Yeah, comfort zone no won ntino man for correct me the blank check cause sign the opebia na bra metim onko that me baby otinani jipa but in your case we say omanya obone of course untumi nkase obi aye obone nsa ma oduane die se be yenka no good but if it was your comfort zone said the Canada I didn't know we moving from your comfort zone. I know say I was all pretty new challenge but and I want to say ogwa home no kwasem bibi wo ho ye ni nkomo me nua ba ye ni nkomo no kwasem wa wonim nse adwuma de mu wo mu na ema no ewo mu a ema ho adwuma ye ahomete ama de mo ha adwen ya me nukure ne ne ye se o kan ma de ahomete kakra ni titshu se ebia woni wo bi wa adwumam na ebia oye pani kakra chen wo na wa hunu se won so ase okọ wanim kakra na fe ase hatred asserting in Akosua Adai Akosua obia ne said you will see one in mafa in radio and I say in program hosting obi betie o opewasem obi betie o ompewasem emfa won said you be see aye wadwuma afa obi bepewasem obi mpewasem de wo be ye bia say papa say enye papa obenye obi obeta wachi obenye obi a one time which will be an fan, obi an de wo hu na n'enije obi o to obi voice a no open ntima kotie obi o to obi voice a chill woni pakwa ne nya ne hwe sa na radio tie but obi pepo asema ejina said you obesi aye ho radio de me hu ne say pretendance no dos on radio said ebi obi hu nipa no ne voice said you sika sa and ye ne ho ne ma wo radio so and TV so no se wo ba in real life yes, so how do Edman ho yes do anya san ni panity but Akosua said me city or air no in fact sanam ti wa bonten dear me ti ano no on so sada
I'm that type. So me pretend this how. Me pretend kra nya de amesa yi misuban na sanity. Nti said me city na me pesa me yesa wo me say me wo air sa wo me abonti asa na down. Sister we say no te wo e no ba say no te me penisa. So said me city no asa na me de ko studio. And me guest e ko kasa. Nipa no na aboa wa ma waye obi o. Se wo ko program na de achi no obi ama. Why na de ne kwete na studio? Yeah. Nkonya no na akoye omu interview na enti treaty wo mo de wo masamo ba no. Obi a ne ba bi ofri ba. Obi educated, obi nya educated, come down to their level. Ma is tension na wo mo so ba wo studio wa wo so wa ease. Obi ba wase obi betimi akasasa ye dede wo de be koso ko wo hu fidie ne ade na so aka ne dua to nantem no amoa enjina wo so se obema na hu se o nipa na obehia na se on ya meni o enfidie ne ne makakra bi na wo ha eye nipa no nti obekra keje okibi nipa na ni age na fe o yine no ma yin ba enche ubon se wanya no de wo ye no wase no no obeye ni studio ama program na koso aya kono nti we no nyina na as a comment ba oh mama we like the way you host your program, we like the way you treat your guests, we like the way no blah 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 na fe I started and kofa asamna ba no eba okay but nipa na oye co-host ana say oye the main host okay sane me a okay no na man for complain say bia munya this kind of explanation ade may yana. Yes. Oh, okay. Yes. 100% yes. But it should be wa na say hunu bi wo mu ana hunu na as in say ono no e ne seat no hunu na guest na then one more motion no enkama me we leave it for the viewers. Okay. So be on style or the Nejuma ya. Oh, dear no. Dear meme ya eboa me no eno no. You will be so full say on also ne style eno no be one style. Meme style no bit me aba so no style no. Okay. Yeah. But style no na go for start complimenting on this that definitely say no say that should be the way to go ana. Fine, it's not make no. Ebia that should be the way. But why in him? You say obi ahwa ahwehwe mu a wo se de osi hu ne ho fa. Me dress na me hwa ahwehwe me hu se oh, me ho ayefe. But do ba bi obetumi abeka se we waka se fata no enye fe. All the omo abeka so ho nya fe na bia ni ko ada se ebi eteke CBS na nusu ama ni hu ade ya na bia no space na hye na aho fe don fanya hwe ho fe yi pa. Koto bia ho ahwemu se obi wo no nkasa hwe otu se we de enkoye na video bia me hwe akola no o he ye ti da chi menye ira ware ni ye hwe mi tipa ono ehunu na so if that is the way to go ni say oh ye dia I mean ntia sa yo ye bebo no de obi an baby atete no mira okay obi an si de sitete no se de ye titi me ye renfo ba nti sa we no ahombrase type no awo mi mu ache me nya data for bossy me ni mu yo na me ye kra mfata me awiemfo ba ho fe okay nti aka ho nti me nim se de me ko cheche me ho na me go me nim yo okay sa na me ye ma de obi hwe ya nsoro ene hwe akosua msa be nkofo sha ase ma na fans sa no bia na fe o ye kra ko se apija obeti kakra ensi mira ensi me djuma ye ni bia obehia no ya wo bebisa no obeka chiro menye that type na menye that type wayade obi ne hu se wo mo na eka sort yase and me so me hwe mu a ya ma ya djuma na chenti obi ka se me yade a me yade wanya djuma no mu baye menye mu baye me yade but say you kasa wo yade a e me ya hantan santo ho no mira e bia ba say ye be kwema me fancy chen
young boy. Me hunum po. Me mama adwene nkɔ saa ne ma ne so. Me hu nkrofo na catch se nkrofo na catch me bi okra wo ye program na comments no. Obi o a na o compliment you. I will not read it. Obonotra. Unko kana kofa No. Oh mommy, you are doing well. Oh mommy, you are the best. Me boatra. And no hear me because the more what the wadwene ko saa ne ma ne so no. Eno na wan hwe ye be yi wa hwe no. Oh okay, asem ya de ne me ya de. Na wo be hantan. Ya mi kira hantan for. Nti emfa wadwene nko ho. Wo dia ne say you are learning. Akosua, I'm still learning. Means you so life is the teacher. Yes. Nti na me nwie say obi beka so ya de wo ya de nti no. E say de yes me ya de o. Nti me ya de che o. Nti me hu an mabu ani chie. No. But me nya wo bi a me pretend. Oye made na ehame a ebi wo ho a bibi wo ho a obi ya na ehame. Itimi bu mani guso. Metumi dia che easily wa bra me nkai biem. But ade bi nso ho na wo ya na ehame a memo ohun se hame. Enye se me hu abu ani chi na meche wa bibia na se bibi se. But the way I may din no. Me nya sa din type no. Empa me ho asem wa bonte de ba adwuma mu dia ene bibi how outro yes. Ti the way I may din no nipa ne be hunu se Akosua bibi ha no me mu now me ni watem me mu ani chie me ma wakutia but me din ye no ebe mu hunu se bibi ha no nti sa na me ye ma me ya hantan na emom no wo ye made na me mpa me ye dia mu hunu se de wo ye me no me ni anye ho de wo se me yi to twene na me ye de me ye normal no me ye but obi o wa o ye wade a ade no wonim se be ha no guso ye da bia me ka me sese wo de ye de pane wo na be ye wo ya no sese wo be kan ji apane kro na ye de wo me kan ji because ye nyina ye watenka alaji ke from pon kra bo nyum bi o se amekọ ye sanso hihye so de hye wonim na anya oda enyim anyonko so wonwe wo de na amekọ ne yid mawe ye yid ma me wa bra wo nshu ahantan bia nso nkire obi a se okay there be okay there be but say obi mpe wasem a yesi wo sa wasa ochia ne pa sema metete fa Akosua ho wo abonten na ye bebre na nyina ye nipa baako ene keka obi o timi ka say oh hwe Akosua ntumi nye ti ma me find out obi find out na nya no kre na nipa na be wadamfo se na nya me ya na ade o nti on ba ko ni ku ba don peso be kenje wo kenje wo so ama ne ho so so ampase ye de bi ye o ana wo ba bi a e be ye wo dada to obo abrausu obo but mensu usu umuna wuye din wumu ade enipa ne bo wo no de se kan to mu na wo twa no wo pesa wo san fe wo se na wo sere anye bia ye de ye wa ebe ye oda na wo baby unue benim ya ka be pene se emfasa de kro no enyeme sano ese wadi akwato ana medi akwato watu tawro agumu idie medi akwato mira it's not about money, it's not about anything, but me trade masumdie for anything me wokno me woma obi hwe obi ba ti me movie on yabeka oh akwa enye ye oh akwa akwa say I me na meko eni me nya me na eko anye ye mfa and they say ahene ye kro meko akoma media general oh media general na fide okobo sesen wana makobo mesesen ti dabe na ebe sha se atonka ya me adoma adwada 10th May 12:40 p.m. to 3 p.m. from Monday to Friday. Akoma. Akosua to Akoma. Oh, Akosua. What's mama already? Akosua to Akoma. But yeah, as some way, anya be amene multimedia for one to be at in connection with mefru ho ya. Oh, then
o ka se multimedia ankasa de nya oboni bia ona but to here in say na utimu no kra no mo wo abrante sofo ye condemn evangelist Michael na me beba ho kra ye team me team me for me in fact when me nua na ebeko oyerepa no o ma meti ase say agese me ankasa me pe me team me de on be Friday yeah I did no cancer o say ono be yende no fa ni team me pe ni team na wan cho ni nti ofa ni team o say ye main host and funny team ma me nya dwuma ti me nko pe me de yo the main host no emfa team no but it's supposed to be kanina your bra enso bedru baby no ekoye ti said 4 days na your bra Friday your bra as a Friday ni a different program because treatment no was different except some penny for no be fraka Akosua no kwa you are doing very well keep it up but ni ana ye ni nyina no na me hu se me Friday ni ko bra really na me hu okay do for me team no for me team so kind am say o good na me sofo ne evangelist Michael Entry me hwe ni preaching me hwe ni kasa sabe papa ni menyansa odi asam to wa utimu sa asam na wo kan ewom ti I think about him na me say me kwa ko hono no me omebo ame and Mama Lydia na me no go radio mercury before me ko Adom FM ma ho brasienti and me penny pan on my adwuma Friday me to me fa phone because na me ne ntama tete ache me ko Adom kran over 7 years my friend da ti me kra na me nim ne number ichini pen ne number na me nya me friend mommy say na wo ba me ba yo me hia wo mu a o se Akosua wonti me ba beboa wo Mama Lydia bye ti so because e bia o Akosua ya hantan ni ade a eyo Mr. Mama Lydia ya hantan anka me ma me no enka oma enemy me ya adwuma Fridays because what time be break Mama Lydia ko 60 years me was 36 years and then me nya 36 Mama Lydia ma that my friend no say my voice no was winti meba no join me and me pastor baako Pastor Julius no so sofo on a condemn in na near was baako that's Fireweight Ministry page number 2 na me fa no so ka ho and me be fa me sister Kia in fact ni nyina yete bro no baako so wow new sites afeni ya chechiri ya there so me pon me kwa adwuma na me de me ma no koja omo pon school na ma come sister ho na me ba se no tie inshira pa obra program no nti se de obi na nipa no ba ye no on oyade ti me hwe ono so se de osi comment na no se me de me sister be ka ho obeyade na me de ono so be ka ho ene e be ye Friday team okay condemn Mama Lydia Pastor Julius and Akria and yourself and myself okay eti penisi baby udwan gina no ehwa na ne ba nso gina disi ya wo kwe no utim no nso no what happened omo ba ko so ho na say udwan no kodia na madinachi mira me team na ya de ma in fact I was a kragume me wadwe me e drop baby no na ya disika emma binom check sika and we are so be no piska you siska there be yanko bagie mani asukura tata this year na nka wat na ho na bia ye ne na kan so mra back no so made ne ye ntwe so mesin free ne ho aso mesin na ye twe ne free me ho no kra no no na onye permanent worker on say omo ye me resource persons just say when omo ba ye no penimfo hu so omo ye good microphone ye good inti mum ye nu de team members no mum ye nu ye fa omo ka even the main host the resource persons no that is an area and condemn ti omo de no omo ba the whole week but omo maka na ne ba Friday no pe nti do baby no mo se da bi yentwi we free si aka se won ye ntena na o se da bi dia ene ye momode ne yentwi we free ne ho ti omo diska ema condemn senka
obeje na oma obeje na wondi wachi ondi machi so wo kode ya okwasem okay na wayade ma me hu dream baba eni ye adwuma peska de ye japade ebia sika ne nsa kan ye efri me ho ya me de man from media general ebia na enuru de anke de man no so say menye many Akosua beko I will not betray her. That is true love. Yeah, that is true love. True love, I'm telling you. The intina woman nyina benya this kind of love e dey feel. Ni nyina na asetena me ne omote. Me ye host there, nenso ma nye host wo mo so. Ye nyina ye iko o manyin kracha me. You see? But me na me da wo mo ano. Ti me kwaka se me ye host intimi ka so bia ni basabasa. Da bi. Ye nyina ye nipa baako. Ene ma omo join me. Me nya sure se na me hey anka me koi. Kan ko na kontom prenka me ko. Onyame dada na no. Bye bye. But omo mu baako kura ni wa wi me mai. Tuni tim ni nyina na e move to akoma. Me ni tim ni nyina na e move to akoma. Ni akoya akoma mu nsem. Akoma mu nsem. Nokwa. Wow. Akoma mu nsem. Akoma mu nsem. E mystery nyame nko anani. Se obi ni akoma mu nsem a, brother, obi ni wo besere. De wona akoma mu no, uhu ne sire no wahunu. Wahu lumba na ka na se mo se ye ne osre kwa. Nka obi nyina bebe nka se wa Akosua abaso ana wa ya ahomaso ana wa ye sei nti no ofri ho akwaya ne de no ne ade obi nim abra na wo kwa titi mu no obi ka se emotional trauma broni kai o sha se tu anamo especially with akoma hu nsemi akoma mu asemi ya okoyi ana because oto tawo no na otwekra ma o chana na otwe na quickly wasenya akoma hokwada okoye driver name unye unkoye cool driver unkoye cool pilot unkoye driver name tema na me face problem ni nyina mu no manya madwene kura se me movie manya madwene in fact manya madwene se me movie because mpanimfo ni bi ho a na mani gise me ne omo be ye adwuma na omo encourage me papa as a general manager Mr. Jimmy Agla and the COO Chief Operating Officer Kenansa no kwasem tama me be free akoma nkra na me pese ka omo beti enkom be hu na nse me free inshira sorry me be free inshira kwa akoma no na me pese me ye no cool akoma me se me free because me hu kwane asa ni pa no beba manim Akosua ya tse se yes rew you pe bia be ya ma no ye ne onya adwuma na me untumi ntie wo trauma no so ngofo na nso untumi mpese nka ye eda form sa until last minute na me dia wo mu na ombeti nse na me wo at amasa minim kwa fa supie ye but no mutie ye in fact omutie ye no wo ma nyai so obekwa wonko o ma nyai me sa ifiada memeda kosiada edwada ebenda ukuada anopa bia masori na mpanifo no wo me fie ni mo ye nya adwuma dru baby they were giving me offer ye ma wo say ye ma wo pay say but na enyiska ni in fact se ma nkwa akoma na me ye se me ye adwuma wo nhira meto aso a ma adwenya me fa yi ka me nyiska omo offer ni nyina no ka menye I will not accept those offers kemeka cho me se me salary no ano monye hu bibi ma me sa offer na mo de ma me na omunyai no ma hu ne se enyiska nti na Akosua movie ne mom bibi ha ye weka no enti na o movie no sana nka me ye ma dwe se me call back me tie na me call back ka de me ye no enyisika it's not about money okay me this close amount amo offer one ene ebia de akoma but it's not about money it's not about ankrofo praise me enti na me ko but me pass unji me pese me no obi abenya sem me pese me kasa tia pani bi ni abeka se me muade okay ti me famem na me nya madwen atete mu nyina na me nya madwen se me ko ba bia akomafo ba de di nkan oh okay man fi omo man kan na me boa
Omo frame me from Fabian Minyati, oh, I'm a general manager of media general, and the one I'm a premier, na me driving on a secret. Yes, media general, Akoma, Menko, and one no. Men fee warm. A chile, 2 months, 3 months later, and I almost have back. See, gramming a day, my menko. Because a how no. Ye into me solve mame de ye kan nyina ne se nyame beye twen kakra men twen kakra kosi nan eni pa na mo ka se men twen kakra no obeko no oso nya ko nti men twen kosi nan enie zade a mo de mo ma men ko because Friday nko akra na meye every sign na wo e wo Fridays no ya wo betumi de aye bibi nipa ne leave no kra no oso wo nko leave na okra wa ba benya biaye nti adan na ene menko na menko ye adwuma no e wo baabi the more wo ye no the more na we experience the more we ye the more ko so ye interviews no the more we ye program no ko na wo nya gain a lot of experience. Nti ne mo ma menko na menka sa mene mo yaka say radio dear sanity akwa is a footballer say to we ni abeto we no fia no e be free Chelsea no masa kofa no free masa ba Chelsea am ko huru asam onja kakra ni ni abe so bobo kotoko anya mo abasi jao kebi kura na it could be say future nobody knows tomorrow yeah nti no yanya aka okay nti me dia me kwa akoye adwuma okay mfie bi achi na mo feel say enipa ni ne obi epese ese ame Akosua akoye adwuma ti ye nkohwe mo ba na se metumia then I will come no ba na se akomanso adwuma oh eni ese den no so tell her mo adwuma ya mo ye especially be hwe se de obu ho na niesi abre a mo na mo de gengam ne ade no a munya attacks bia na physically and spiritually no de no kwasem attacks ne de oh ene e wo bisa me ne akua to bia ntimi ro me papo akra da be kokko is that go for no mo de nsemba no ye wanyo mo abotra je because enipa obi ko kra oba no na adwen no enye yi oba wo hunu kwapem so ni bedi nkomo no ansa mo se enipa we de me senye ayi why no shadan ya class yo nti entokwa ne ade ye bobrosi eko eni ade ne so ewe ye ni asa adwo obi akoma spiritually yes emre bi mama bi be so me hwe in fact o diskabi o be kind of problem ne hu sika na akode mame no manje semeje ya akode ne yare ne mame yeah waka bibia gusika so de be ade beje manye eno ne boa me nti attacks ne de from everywhere oya de na wa anyiska de na baya wa anyiska no me kasa kire me papa nyame kasa kire me papa me ramanka kire na me boa ye nyina bibi kasa kire ye no won konkro kasa kire ya na kasa bibi e kasa kire da bi nya na nye bibi won konkro voice abeba first ni tie na ye okay tie the first voice when tie voice na voice for from ka no na ma why confused koye tie the first voice no Akosua menji sika no na me se ma me da se manye na me sister ho be ka so manye tie kwa sorry na papa be ka se obi discover say what you yanka na yare no ko de ba so in fact na ye ma yare oh okay I'm say quantity be akopie kotia ya trans ya che eno ntino ya be ni asore nti wo fans a ehwe on sabru munya rehemu se ye kwa akoma munya rehemu se ye kwa akoma Facebook live, YouTube live, Kings TV befa, Onua TV befa ewo multi TV ne so okay yeah nti wo story bi nso na say wo pesa wo de ba ye be hwe se ye be your story no ehun se ye si wo ha na no when your solution to your problem and san ye beja we ye we will not touch the story ni ejai yakoka yenye viewers ewie ntiko na we are not going to do that e wakoma ye be hwe se benya solution to your problem and san ye beja wa ye jaw nti obi owo problem bia no betumi dia ba okay any number be okay obetumi afre 0245 301462 0245 301462 ayemi akasa me number wo frame ya ye be hwe bia wo bia no na waba ye be ye wadwuma na ma kama okay
Sada Okano ye ko Akoma Akosua to Akoma 2021. Tino all the fans are mo follow Akosua no. See the nyame adom we free inshira ko Akoma. Tino follow no na adwada bia say 10 12:40 sorry to 3 p.m. to 3. That's right after news no. Yeah. From Monday to Friday, full day. Yeah. I mean full week. Ntino betumi a follow. Now how so one Ghana TV so me bidin ane nana Kofi Agye Sikapa. But you are from Nigeria be my friend from my name is Akosua Adai Mununkum na twetwe nkobo on one Ghana TV. Me da seda mu piesie de ma owura set kefosu ya oda sika for Herbal Center no. Amona dinu papa ba. Yes, gentleman capsules and of course moringa and a cool capsules. Madi and also anti-acid capsules. Kwajibi na fedi ujuma na bebo yi pa makrao danke shu.